ani rovinka, to je bicyklista. Noci to nenatáča dobre. AMG? AMG. Sa zlakne, ne? A nejak divno to tam hádže tej rýchlosti. Lebo divne robím s plynom. To má 5 stupňov? No. AMG Power Brakes? To jak reve. Čo ti jebe? Že to je jak priebané. Že to má 51 koní, to je úplná pičovina. To je priebané auto, ty kokot. Dobre, idem na to. Sorry. Nebol mi tvoj mobil. Nemáš také CDčko, len tak for fun? Ne. Mal som Romana, ale v aute. A keď si tam volant? To je lightovo. Aha. Koľko tu je strašná zima? Ale to je aká skriňa, krabica. To bol plynu, tak. Fakt? No. Toto už musím asi predvrhnúť, aj? Daj full. No, skickdown. Smerovka. Bacha, naša zákruta. Toto je ona? No. Čo? Jem na to rádio. Hej, čo? Tak, nebaví ma to. Fuj, to čo si to spravil s kúrením? Ja ne. A kto? Na 22 je. Však to úplne teplo. Kde je tu sound? Sound system on? Čo ti jebe? Dobre, presne. Vieš, ak som na tom vyletel zemelom? Čo ti jebe? Najmä, lebo že športový podvozok, ne, tu najväčšia jama, že zle, fail. Epic fail. Kde je tu spotreba? Kilometre. Tu dobre 3 kilometre. Engine level service 64 videné. Teraz to druhou. Počkaj, ne. Takto. Telefón. Tu. 23,4. Jak sa otočili, ty kokos, čo neviem. Aj s Tominkom zase v Tatrach na Gčku. Ideme pred policajnú stanicu, že... Máme upgrade. Máme upgrade.